салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ тамошобинони гиромӣ ва муҳоҷирони муҳтарам. имрӯз мо як шоҳиди боз ҳам шоҳиди рад кардани сафорати олмон дар Душанбе ба ҷониби ҳукуматдории Тоҷикистон шоҳид шудем, дидем ҳамин кора ҳамин рад карданашона. биё бо ҳам тамошо мекунем, баъд каме бо шаҳраш медем дар байн чӣ гап шид, чӣ гап нашид. ما عقیده های سیاسی مهاجران را به نظر نمیگیریم. هستند کسانی که میخواهند پناهنده سیاسی باشند، چون معلوم شد که تعقیب میشوند به آنها پناهندگی میدهیم. به یک گروه دیگر پناهندگی نمیدهیم، اما آنها را به وطن نمیگردانیم، چون که میترسند آنجا جان آنها در امان نخواهد بود. اینجا ҳукумати Тоҷикистон дархост кардаги дар сафорати Олмонда ки аммо чира муҳоҷирои тоҷика дар Аврупо ахсус Олмон барбигардонанд ба ватан, махсусан муҳоҷирои сиёсиро, чӣ гурӯҳи бисёр, чӣ ҳизби наҳзат, чӣ дигар мухолифо. ин ҷавоби сафир ба ҳукуматдоро аст. درباره مهاجران تاجیک باید بگویم که چندین بار با حکومت تاجیکستان گفتگو داشتیم. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. عمیق‌ترش آنها با من صحبت داشتند. عمیق‌تر یکی حکومتدارو یعنی پیشوای امامعلی رحمان، پیشوای حکومتدارو امامعلی رحمان و حکومت امامعلی رحمان دستور додагия чанд бор ҳами оно тоҷикои тоза Рамазон Раҳимов, Қадисамин Ятимов, тоҷикои оригинала ҳамо фармон додагия ки бо дархост кунӣ ки тоҷикои ҳамо мухолифоро барбигардонанд. чандин бор шуд мегӯям. من به آنها گفتم اگر دلایلی درباره قانون ویرانکنی آنها دارید به ما پیشنهاد کنید. ما این دلایل را میسنجیم، به نتیجه میرسیم. ما نمیخواهیم در کشور ما عملهای صادر شوند که جایز نیستند. جایز بودن یا نبودن آنها را قانونگذاری آلمان تعیین خواهد کرد. در ما حقوقهای سیاسی مهاجران محدود نیست. اظهار نظر و دیگر مسئله های مربوط به آن در آلمان جایز است. اگر رفتارهایشان خلاف سرقانونی آلمان نباشد و آنها شامل گروه های تروریستی نیستند. همجا که باش کمتر شرحش بدیم میگه اگر بایشون رفتارشون اگر زیدی قانون آلمان نباشن اونها مقصد تروریست نیستن. امامعلی رحمان گفت که تروریست حزب نداره، وطن نداره، دین نداره، ملت نداره. یعنی که هر جایی یک باشه ترک چه میکنه. من نفهمیدم مخالفو قریب که 5 سال 6 سال میشه که در اروپا هم خیلی تروریستن که یگان جو یگان ترک نمیکنن. او تروریستای تو گفتی که یا یگان حزب دین و مذهب ندارن یا تو تروریستای خیلی هن یا فقط توجیکستان ترک میکنن دیگه جدا نمیکنن. باره تروریست که فرق نداشته وطن، ملت، هر جایی که پیش اومد ترک میکنن. برای آنکه آنها اعضای گروه های تروریستی پذیرفته شوند فقط اظهارات حکومت کفایت نمی کند. حکومت باید دلایل پیشنهاد سازد که دادگاه آلمان به آنها باور کند. در عکس حال این چیز برای ما ارزش نخواهد داشت. این سفیر آلمان بود. سفیر آلمان در دوشنبه. آخه چه تروریست میگه امامعلی رحمان که آلمان گفته قبول نمیکنه، فرانسه گفته قبول نمیکنه، انگلیس گفته قبول نمیکنه، آمریکا قبول نمیکنه، کانادا قبول نمیکنه، ترکیه قبول نمیکنه. یگام جو این تروریستایی که آدمایی که در روی خط تروریستی پرفتگی، اکستریمیست پرفتگی هیچ جو قبول نمیکنه. میگه چندین بار شد که مرا مراجعت میکنه درخواست شما رو من رد میکنم.
чикеле мо шумо шоҳид будем ин соли гузашта соли 2018 раҳбари гурӯҳи бисёр сӯроби Зафар Қатӣ Насим Шарифов дар Туркия бо дастури Т бо васвасаи Т Эмомали Раҳмон қапидан шум саршум дастгиршум кардан боз саршум алҳамдулилла доказат карда натонистӣ исботшон карда натонистӣ ин чӣ гуна террористия ба дар интернет як одама лайк мемонӣ барои як видеора лайк мондан мисол мегирӣ 9 солу 5 солу 7 солу 10 сол тармаш мекунӣ охир ин мардак ин сафир дар кишвари ҳамаи террористҳо аксариятш дар кишвари ин меоянд чи ҳизби наҳзат чи дигари ҳамаш дар инами мухолифони террористҳое ки ту мегӯ дар ин кишвари намеоянд бигире барои нема тарма кине охиягане барои тармаш кине барои 30 солуш битен 50 солуш битен уқа ҷуръат дорен уқа дил дорен гурда дорен ин мардак ошкор мега ҳам террористое ки шумо мега террорист ман дар кишварам ҷошон мекунам намеспорам ба шумо барои тармаш кине агар дилгира дорӣ чӣ намуди террорист чӣ намуди қонун буда ки фақат барои ту мо барои Эмомали Раҳмон террорист будастем террорист экстремист будастем барои тамоми дунё рад мекунам фақат Эмомали Раҳмон рост мега ҳама душмани тана олмон душмани ту амрико душмани ту аврупо душмани ту тамоми кас душмани тан барои ҳамин чизо террористҳои туро дастгирӣ мекунанд на ба худо якам шарм кунене чанд бор чи шуморо рад мекунанд ам интерпол я барака дар интерпол будаги будем шумо ҳами хусус гурӯҳи 24 ки якум бор сар кардан дар ҳамин мухолифа соли 2012 бо гурӯҳе ки ташкил кард морали қувватов раҳматӣ ҳама иниҳо шумо дар интерпол буда ягон чӣ надодантон ҳами аврупоиё боз ҳам изо намекашен мехезен бо талаб мекунед ки ҳаморо роҳӣ кунед бовар шарманда кардаги интерпол ҳайрон шудагӣ буд ки ту ай хитой бовар ки ай хитоя зиёд одама дар интерпол будагӣ будӣ хитой 1 миллиард аҳолӣ дора ту 8 миллион қариб 1 миллион дар интерпол будагӣ будӣ ина бародаро шоҳид шудем шоҳиди ин сафири олмон дар душанбе сафири германия дар душанбе ин ҷавобиш ба ҳукуматдоро буд вой хуб алло нигаҳбонтон боша бародаро ин барои муҳоҷиро будӣ ин яхай шиниди хутон салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ